Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, ndzi ta khala hi Nomonde Roger. Loyi nga ta hi n'wi linka of course na hosi nga ve Mr Post. Yeah, so ku na e post leyi nga fika a yi tsala of course as you can see kwalano hi ta sungulele hi ta hi swambi hi layini kahle. Na nga fatsela ku ni nghene hi nhloko ni rivela ku na ku endla music of course. Sweswi a na ha lavi ku twa nchumu ni ya studio as you can see of course a vula marhandzu na xikhalabyani kwalano as you can see kwalano, okay. So what you need to understand, the last time Nomonde Roger of course I humesa project a ri le ka Ngalas Records as you can see kwala, so project yena of course a yi hume hi ti 12 ta October, so ku ya hi post leya Nomonde leyi it means project a yi se sungula ma yi kona mhaka leyi, and hi nge swi rivala loko this year hi swi vonile ku there is a problem between Nomonde Roger and Mr Post. Videos hi ndlini, theory hi ndlini kusukela masunguleni, a nga dinaveli na birthday kwalano, even then loko se ku ta ka project ya yena lani yi nga home video leyi kona ka channel ho ni fane yi vekela ka section leyi mi kota ku swi twa ku a swi confirm ku i fika humesa hi Easter. No, swi important mara a ni ri a swi faka date ya straight. Va byela ku album ya ta Easter or a ni ku ta va byela sweswo. Va byela n'wana. A apologize. Okay, i ri wa ta Easter loyi. Subiyela. Loyi ma loyi. Loyi wi loyi. Kasi wa n'wa Chalani. And ku ya hi Mr Post, loko mo swi twa kwala Mr Post a expect ku Nomonde Roger i fika a humesa album, mara yena Nomonde Roger loko mi nga ma pfuxela loko update of course yena a expect ku i humesa a single, so swi kumina ku veka na the-complications there, even then of course hi vuya se hi vona ku humesa DJ Gift. And another surprising part, mano miyela na switshikisa sweswiya Nomonde Roger of course a nga va n'wi fomanga part ka album ya DJ Gift, hambi ku yimbela xithirekani xin'we or ku hlavalela a ridzi mano yini man to hayi ni switshikisa sweswo swi nga ndli as mi no ku sabotejeni ka swilo ni switshikisa sweswiya ma vona mhaka, and still sweswi ka ha na confusion a swi tiveka kahle kahle ku endla kwini ku a nga se yi sungula ku ya hi last year swi kumina ku a nga ha na n'hweti unless if ta cinca na mahumeselo. So I've been checking your comments here, hi ta khe hi checka various comments, and then yo fana leyi nga fika yi tsaliwa hi fan ya Gagash kwalano ya i fika kombisa ku i nga hambana Mr Post, and then yena reaction yena ko ti love like what I hate i ku she's not talking, like a nga le ku hi nyikeni a sign like we don't understand what's happening. Ma yi vona mhaka leyi ku na various comments yi ku na le tin'wana nga vona kha responda hi ta hi khe hi landzela ta nga responda ntsena nkanyana kwalano of course yi fike kombisa ku hi yimele wele Centurion, then of course yo fika a hleka nje, so I don't understand mashoku i lo confusing, like I don't understand what's happening with her as you can see there. She just laughed, and then ridonga kwala ife kombisa ku hi yimerini le Centurion as you can see, and then she laughed komba ti lava komba ximunhu xo tsuma. I'm not sure if a nga vula ku i tlhela ku lori ka jama mara mashoku swa ha tumberini, like swa ha tumberini kona issue yi ve kona clearly guys clearly, mara issue leyi a yi zangi yi raisewa in public leswi at the same time swi hi veka a problem. And then of course so got this post that clearly and one of the responses I think got this one one some responses on the post and then yeah like the responses if you get one of course ngobeni kwala fake you vutisa yiku kasi u ya rini as Centurion studio here as you can see, and then her response ko sure she laughed, and then akomisa loving emojis kwala very in the heart love, I think it's love yeah something like that. So I'm not going to respond in like directly, so like I look to what's happening. And overall it's sweswo, so I read hopefully va ta lunghisa timhaka ta vona hosi ngo Mr Post, because that combo guys ya chavisa combination ya Mr Post na Nomonde Roger is very very powerful. I show it's very powerful. They are one of the best like a Gazala, so leswi na ku reporter swino ku maka a hi za va clear sweswi ku ya theory ya yena Master Tila swi ti kombi na ku a nga tlhelela leyi loko mina as Master Tila kha ni hi langutisa, mara still it shows ku ri there is still some form of a problem. A ni ti ku problem leyi yini kahle because a yi zangi yi kombisiwa ngopfu ka public, maybe ma ku singela yi humangi ku yena a lava single from hosi ngo Mr Post. Hey guys ya tika mi nga yi analyze na n'wina because mhaka leyi a yi clear hinkwenu a hi le ku swi twisiseni we don't understand what's happening. Yeah loko ri amukela subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Hey, I'm over bank.
i qualifya nghena wena vona va ta ku nyika nga qualifyangi na so qualifyeriwa u fika ngheni ku ve nyikeni mali na ku xava movha ivi bank himpela wu entrust wu tsala hi vito ra wena loko u hume hi vito ra ek u ri wa bank n'wananga